Yema yetiefo akwaba afa ya busua kasebo no de mu odesa no manam ana yesi nkonwa ye besi ne kosopasa himfie nam esuasa dempo a awia ye babu ya homoden de asom ya de hie gina na enamota kiremaso a awurade atise nkui yirada na afa onyonko se kasebo no demo panti emu nkyeremu enie ye hye kasebo no asia na ye ko epoye mantamu na ye betwe break saboa papon ewo adeso eno no ewo apa west achem mense no emu awreho sam wefiri ho no mo ba ekiremu ese abrantia bi animfie ne ba se aduasa edian yensa kan eye Solomon oye motor rider amanebo ne kirem se ye kasa na bodwese na pantan emu awai 94 billion ene se wo mo kirem se ba se bosome kakra nie ana abrantia bi a wo ye organizer opompetai ewa adesu kronum ne din edi kofi wato yanom ewo nse do ba se bosome nie na ene anabusua empenfo ne namfo aya amamre ne amane se ye beyi abrantie ni funu e de afiri mochire abeto mpem e wa adeso na eno na wobra motor riders okadafo e wa adeso te ye se abrantie ni funu ye de ba no ene wo mote ye wo moni age pass ye kwada ete ne motom ene moto no mienu ekogina benkuma na mienu akogina puye na wo mo gas ye pedi woni moto twie tire se wo mo ye skills pa de atwe funu e ye urade kurom ha enu nti na free fa kan ye no wo se cowards die many times before their actual death na no na mrantie yi yesi we so moto na no akogina puye na wo ya so no akogina toye ene obetene pon afidie tetanfo na no na wo twede mponyankro pon kwa me wa mfafie ene de wo kwa asode enam so mrantie mienu yeso m di moto na dwurem se pempran ama brantie ne din edi Solomon na pantan emu awai 94 billion awurade yesi moja wo dem nya asam ketwa ye kasa ya ma no so a ye dina kwa kopie mu ewa ya sabia se bia a doctor fo betime de emprego asoso na badwunum se de be ya wo betima no mukoko no wadi banche akrekro so kakra na posifo wonum ewa adeso etre se wo bontime ntena se ema se bieburu eduedu mfani mesi kotia na wonje bode betemu a wonum ade won wan won tu ene won 3 akode ma motor riders ne se ensemhuru na wo mu die no efunu eye wo mu dia enu nti wo obedi ensemhuru a ebefa atorantam abakrom hono ene motor riders no mutire keka miyankwa ahomaso na mene miyankasa menua kwakodosa ema ne bone mrane se chief hunter na wajeso frɛ no ade no yede akura mahan mejeso na wafo metere oh nyankopon ade acha ye ho ye na mom ada asofo ana mo ya gidi bi Africa so afo nsem mo ya je wono kwa ade na asi wo hono mo a enu nti Solomon na pantan mu awawai mototwe nti oh milia na odi kai eka no e ta pepepe ene tieni na mprempre a me no pepe so obedu ade so apa wa chakima ye bla ba ko a ye fe ne kofi pomogbe eke kofi organizer me no pepe ewu atunisa ya abeta abrante ekwa abusafo eni abrekomo papa anya semkuma ene ana wo bayi eye mununu awo mochiri na abusafo no apebebi akota adina akota na anamusu eye adesu okada driver mo adesu apa wasakim milia berema andra yantumi anda awo adesu komo obi amutuka exhaust no eye dede pra no bebe anope omudaso egusu na anu ana yakufo se ane sadia munsu muhwe ye fele eye Solomon mi no kase yakufo okodi fufu na yakufo oni okodi fufu e na waja abrantie tu abrantie tu ni mirika tintin na de miti akobogota mi no kase na boje sene de se nyame antumi ansole nja fufu ni dia abodi sene de mi kana ye de ye no minia enu ana aye abeso police commander ane sadia munsu mu na muhwe enne yempede dia wo adeso kurumwa na bo wa obeye dede no wa hwe me ya oni we court so aja se nti enunti obedu adeso kurumwa dia okadafo no amai alert obi aye de owo kurumwa nti so what is there ane sa pepepe ene tie ne me dia berema I don't know minim se obedu sa me coach bi dia ensam ne dia mesono kantema na dia medi nkan amowa gina so akire mu ne se abusua wo ba ye Facebook no eso a video no eda so na senia police fo no esi aye wade a wo mo te motor riders ne wo ne wade so no enya sam getwa enti sesia no abrantie Solomon ne de wagire ne so nya sa na te na mpempre a me no kase de abrantie Solomon de nya me enimoni ade de sam tukwane ye kase de minia
nyame ambemu a yenim na ebeshi enti wan hwe ya die huo kura mpo a emre no agesi ye yam kokokura agesi ye yam so ansa na watimi adibi saa na tini saa na tieni mami musa sesi ano bambon sensem etesen because send your motor riders ye ni abere a wo mudi moto skills aka efunu yi wo ma time di anasa posifo no koye no wo ma sa ba na posifo nda so a okronum abusia asema obisa mi de nyame nshawa me mprenda ni na eni se wo so no nyame enimu ne de something ko ne mi no kase de omo patrol owo kronum mu gidi pa nya omo ne abre papa mi kan dada o ti so do ade so ti sia dia moto drivers ni dia o bia ye de mi kan dada di ade esi owo ade so ndla ade so nyime minia ndi anyime wo ade so ko mo eyeye enti se police kam be mo na ebesi ni eyeye me look at the police book of patrol or others who come to see me look at it. Okay. Many am na se koso adi akire de better from bianso me asonte one crime. Me da se nyame ka ho. Me nso me da se papa abusua kwakudo sa e ma ne born mra ne se chief hunter na waje ne so frɛ no ade no ye de. Enti abusua aso ode de se bimpane sisi kanti agye ne ho abofra nsam ana dompa akrotwa amansan awi aka nso asakraman wo botra wonya yemtuo Kwadwo yi oko aso wode se ya na brantie bi ono nso mototwie se ya yetunufu awantie ana wode kwa woso ka mu ewi akire no ubusan se ede na ye wo se accident yo wotimi didi wase da bi se de mintimi ni holy ho agise hoho eni huhuo ontimi ni dai holy ho de bi dia no ontimi ni koli ko on se de bia ye ka na Ghana na nka so konye nsua de se obi hu a na se oye hyenkani a na drivers for no person o mo kire se o mo ya mamere de ama no but amamere no ne se obetwi hyen ne basa na se oye motor adanti obeya de beboro so a so do nkwa akotu asem de si ayu wa panta na ehwen agu mun se nyame amfefi a ye besie wono agafunu na ye de ba no I mean there is no sense ye besre se bi we mfa so ne nyansa bi anim obi afirimu a yenya ne kwan asomdwe mu samamre kwampo na mo be ye kra na mamo nya ne ma betra so e de wankasa wo nkwa e betu asan nim ekoba ni se modwetwa bi nso aka ho de se mu ntehwe na nenso aye Friday aye ntufu yi etweje mo ada mo de se enya abeto dwa nso ye beka ho asem ye de se mo fa abeboa mo se mo se mo mfa nso de so ye wa ha ye de kaden krante o enya beto ye na so se de bebo ma etiefo na te ho nsem e basa obi a beto story obi a beto story wi akire esi a ensuo kura gisi ya yam so ansa na watimi anom bi eno na ya ma ye yi wo mu secret ne pie no nti e be sere mpese be yi mu secret apie nti mu hwe mo ho ye pa mai yo oko yanto akase bo no so ko anim na nya dasu nkuto na obi apantan ehwan de se amekese uboko wura mu ofimfi matemu kaswa adum estate eno wo awutu senya east eye mensinim eno no ofimfi matenum na kra betodwa echirem sei enipa mienu nipa bonfo abomaden akofa zende petro akopa manches de atum ahye wono mokra mesi amekese yi omamu mpo enya de ebetumi kra de yani kotu awise de ehunu na enka ne chirem sei enkwanhia wei esi endrata ya wadai emra hamachi du mienu anase eye no mienu 2:00 am pepepe ene nkwanhia wei ekosi ya wakaswa esi amekese yi edi abetodwa echem ze nipa o mafiri mo no de odi kan eye kwabena osei wanya finhia no aduonu mienu 22 years de oka ho no so ekofiri mu ya eye chese ne abayewa ne din ade princess anare ehiate ono so wadi finhia no edunkram na nkra na etirem se esi amekese nya de Ghana Post Service atimi ache sani pa bon for mutu anamon dija ekoto dan mu biara na mom enkra hwema betodwa etirim sen CCTV camera bia na budget send ya shop bia eben ba bia dan sie no ade adanse ese edipo makoma miensa wono mo ya dance fanse omo eye nipa bonfo a omo ye mema na mbo amade ye kotwa dan ade to dem asi amekese kwabena wasai anda fenso eye princess wono ahwe omo kwanja ja na nkra betodwa etirim sen sa kwabena osei no oye obi a ono ye scammer Game boy pa abafo tintan so ana makwatena so edada abofo ya na omdidi nkoma na yememe yoba be memu a na akwahyehyɛ ntade akodada wo bi dina kwagina so wo yoba na wadada na kwasi broni na nso sabe adwama ya ba no kwa ho nti na watabiri sika de ato na account na wagi sika yi na wakwa akodin na adwumadi a kwabena ɔsɛ de ne yɔno kuto na edi ɔno wankasa ne toto mutwa abaya ne den ade Jezania princess amala hiatai na dada na najo Jezania Ghana de je nyina dama kosi abafo tintan so
na mo de cameras esu amoso aka chi oboni fita say yen no we de me yoba o mesra wa da mpesa me ware unti no bo modern na sane kakra gu makantum na sane princess ehia lebo modern agina tum na so data na obroni asesi kai asane skanda wa to makantum the say dwuma we no mu di mbo modern je say obani a anasa kracha ne de kwabena osai etonsa ede fro no akasa ntoto muto aya princess amara hia tese no mra ne nchen ana no je say yawaten na mo enka ne tirem say abayo ne de princess na mama Frisia ene santrofo de nkoma na okacha mo say emra akoba say ne ba eye ze ne princess ekono okacha ne say nka beya ma anama we ni ma ne nko ma ne tu sa anama no nanso onum de free so betwa bayira ho bayira ntimi agbo akese enti ne ba che say ne princess ebo amade kopie mu o prince osai kwabena na kachi akoya ho sempan na sara nso ana mame ono so eye kwabena osai ne mame enso echirem say ne din ade sister sin ono so aka say echirem say ono mpodie onim say ne ba eye kwabena osai no owadamfo ba bi aye friend say ne ehiare enanza anale anyate say ne princess a ono so ni edisa na money ton onim ho hwe nanso wo tirem say sana ma we na asie no ade hye menu we no o ma hye kura say amekeze do ani krotua we sempo ede hwa wane ma enye ye kram na yankwa homa no so ni yankwa piemu e waka so nanso ya bɔ mɔden asanka yansa baka nam sinin Samuel nyamete na kaja sankwa hye o yasi e waka sen ko de mu kyeremu dia so nanso ya bɔ no pruma babo anyade a Samuel nyamete e fa kyesa ne tetefon nanso eguso de ache yansa kana ba mɔden akɔde mu kyeremu na de enti adam so ma isi amekese kwabena osai ana fenso princess amare anyate o makɔhyɛ mu omukɔfiri mu kwanwo kasoa no ya de mu kyeremu e de asomɔko kasoa so de ade akye na sansamone afiri wa ma na yeti ya beto dwanso enie Kasoa Republic asem we na na me de akire kakra yo na boy no we yahoo boy ni bia ya omo se omo a omo scam enkrofo no na esanse emrofo no de omo tie oba voice ya na se bi omo dwama betenti wodo ma wukura ana wode wono ne ge ono aye PRO spokesperson sabepepe enti ne client ne friend anadwo ana o se da bi ko ye ba de se manya mega no a wo mintimi ni broni ni nyadan kasa because broni no hia oba voice adete ana ewuraba nso dimrika eja wodo asoma wo na no na wo mususu se we no enipa bi suspect asen as ye bonipa bi pass won kotwa jantum eye allegation it's alleged sanity enti afa ni ye hwese aposifo ne fire service betima ye hwehwemu betu ho na bona se sisi amekese no mo videos aba bontene de me trase Ghana police service on betuma de akire ehun ba bia sa nipa bonfo kra o mutu sa na mo no de enti enam so se wa onyanko nipa o betuma atwagade ato ne demo ahye no endra dad betu dwa se prison officer enipa bi e de mera o mo nsem se oyokronfo ekun ne ya yes brim na ekun no e wo kasoa asa betu dwa nso se endra ya wade ya hamache 2 am so matuma atwagade ato edemu ahye nipa mienu sesi akaso an se makasa yo man konkron wan no age ne ho a enhye Ghana se esese ye pe president ema wonum na ye pe wo mo nko parliament na wo mo parliament no anka bi anka yemfa kwa okese enye speaker of parliament uni made ya pa okwan ne se addition tete kaso no dodo na ye nipa bi o mo wanim dia pa o mo bobra wonom enka bi hyiemu enfumuso na ni dodo na ho nanso nipa kuma bi edemra ede ahye wo mo se ma yesi amekese kaso ejidimboni bia oko enya ade aye dimpa empanimfo fo mo nansi fo na sa na monboni ye koso kaso no omuntumi ntu asempo a eso ntumenti efise no nipa bi ni mu a oko omote kaso a omudimu ye pa sa na monboni ye koso omunim ho hwe na so koba ni se ya na sabe odwan ba kwa akodo entwem na abasa wo no mu nyina enya ade pa we ye whistle go ananka ede ko we ye watrasa kwa nka wontimi nka entwom wo mframem ekurase ba yewo ewuradia so say ya tena ho ache o man pele no krosa woni akua donko ye pe mo classmate wo fuom se mene na sisi amaka kan roma ho asa mene roman father na eko okay na waba akua donko din de se wontumi mo akua donko din na wonja roman wo mo roman father din ka ho nti ye ne na abayifu agina tio miento akase ebo no so na yenko ye ni mabusua ye to aso akoya ni mu a University Teachers Association of Ghana ye twa ntia se UTAG ne fa ewo kwa me nkromasuapo no emu wopani a wodi wo manim se president no eye Professor Eric Abavari and ye watutu bi pa dia mani speaker of parliament ye right honorable Aban Kingsford so mana backben say
papa yi wadi Ghana fo hwema papa ebage LGBT ho sansam no a wotirem say he akokwa ntwwa wono na ama aboata frɛ na asa ameni panim e wodwabo ase ane so pani wonkyire mu ni sen ane o say ni nkyire mu nyina no ane say efiti bra mara hye badwafo kɔ asetena wono mo ekɔ paase ye eye LGBT mrai na santi bedi atuo twro obrofo tentente de bete clerk of parliament won say wonim na so wode saa LGBT ni si Jubilee House ho say mampani akufo do mfa ne nsanhya ase a won bepam ne se kromfo won bebu ni say Yesu esi na boaku no e wo Jubilee House ho no bepem ne speaker of parliament won kan ho hwi biem ana galamsey yinkwa na wo kan ho asem na professor etirem say bio ensu ohia no a wodi tutu akokwa ho no se wodi sanso ohia no etutu akokwa hwede ho a enfum so bie ni ho enu ntia denti na speaker of parliament watimi atena se amenne Jubilee House ehunehuna parliament ewa bra LGBT ho nsensem wo ba nware wo ba be ma nware be ma ne apase ho mra na enne Jubilee House ede ehunehuna bi ato parliament so a enu nti speaker of parliament so waka wonsa mienu se bio ahya wonan kokom tse bi aboa krama ya twa nto no de dua ahya na hem no won kan ho hwe na wonde wo ya akirem sase wo ya yenatwom ana asa wo ya ka wodo pa afri se Ghana fo nyina ehwani mu se sa amra wo ya bagya to mu fri se Ghana fo no won mo mpe wo ba nware wo ba be ma nware be ma no enu nti anamonto ndie mra se badwafo atu na se kobasa speaker of parliament wotena se emana na santi bedi atu ehunehuna wo a se biona nke sesa nka kotokura mienu hia nka ba akopan wedi ampaniampa wa masa bebuo na bem fri se na santi bedi atu odi hia wo no speaker wati ahwe wa ahwe ase wonyame anim edi nipa anim se bem enu nti wosre wada se wo pese Ghana fo nya gidie ewo mu se speaker of parliament ya hwe na wanda no wonde obetima ka kire wo plane se LGBT ho sansam no speaker wa bobodi ahye osum ya se tunkromu a Ghana fo nso hwe ni mu se wo besode. We have Parliament of Ghana, headed by Honorable Speaker of Parliament, Kingsford Agban. We all know in this country, when the issue of LGBT came, we all saw how vociferous that man was in the fight against the LGBT. What has he done for the Galamsey? He has gone mute, deaf, and dumb. If indeed he's committed to Galamsey, he should champion the same cause, just like he did for LGBT. Then we will know indeed the government is working. But he's sleeping. As far as I'm concerned, the Speaker of Parliament is sleeping. Come to the judiciary. I also feel sad for the Chief Justice, because look at how long it takes for them to adjudicate a case. And then when these minors are brought before the court, they say something they call the wheels of justice trying slowly. And so by the time it gets to the other end, they get away with it. Since we started with this fight of LGBT, how many of them have they been prosecuted? Any ayati ye a Professor Eric Agbavare, one na ye president at the Emma University Teachers Association of Ghana UTAG. Nefa one ewa kwame nkrumasi apono mu na watch say Right Honorable Aban Kingsford Sumana Bible Kwadwo ha na bo obi nwane mieu. Eye da ye na me so no brother Samuel. Da bio. Kwadwo brother Samuel. Eye da ye na me so. Brother Samuel any Elbapa Christy. Hey, baby, what good running? Oh, would you wouldn't tell you? And your patience in your boy, patience in a boy. So I know brother Sammy. Brother Sammy can feature into your money and India. Trasso may appear to the view. May I rest my review. And I may your boy. There we know, dear. Trasso, my uncle. Okay, yet to a cassia, bonds you good more. Our galam sense him ye more. They see a make so my Ghana dear. Asembe kwa da paso we for be twetwene se owianda mo no eya galam sensensem ya na president edema Institution of Engineering and Technology Ghana Eternity e kan se IET Henry Kwadwo Ocran wakasa se Ghana fo nyina e mamade ne tower ma chefri se ye kese se de galam se no asa wo ma Ghana nyana tena ye meche environment no de e ha dwenye pani senti wonom ayetwintwan wonom etai organized labor ekua Mama waden atenase akase se de tiebe den kopɔ ya atoma ehimi bosuma ye womi ne de to so du se Ghana man pani afa nansi fom magalam se no wanfo ahya mfa ntoso ama na nyae de a wonom beti atwa no wonom se taachire pam opani akase kyerem se ade ba ko ebetimi aboa ne na atena ye anasa ye environment ebetimi abo ho ban ne nyina ne se galam se ne ebetu ase na ɔko kɛse a mpanifo asɔe no we de
yɛntumi ntena se ɛmfa yɛ amanyɔsɛm ɛfiri sɛ sɛdeɛ yɛkɔ no sɛ Ghanafoɔ amfom ne mfɛnsi fam na yɛsɛ yɛtena se ɛde yɛ prɛtɔ de yɛ amanyɔsɛm deɛ sɛdeɛ teɛ no bɛdu baabi ne Ghanafoɔ nyina yɛbɛda ne Scooby-Doo yɛbɛda ne Scooby-Doo pa ɛfiri sɛ nyina no bɛtwa wɔ na wɔkyerɛm sɛ bɛdu baabi nkyirima mu de akyirɛ bɛdɛ bɛbɔ Ghana mpanimfoɔ somboɔ pa ɛfiri sɛ galamsey yi ɛnnɛ yɛwu obi a na ne hwene baako na ani hɔ yɛbɛwu obi na ne nsa baako na ani hɔ na ebi nan yɛ yɛbɛyɛ te sɛ nsɔn ɔpɛni kyerɛm sɛ dambɛ ne yɛbɛtena se na Ghana yɛnhwɛ han ɛmɛnnɛ yɛnsu ahodoɔ atwa yɛn ho ahyia yɛnom yi ɛne nyinaa da no milo a Ghana de hyɛ nɛ yɛtɔ paano mpa ɛnya de ɛho bɛhia sɛ yɛkɔtɔ milo mpo bio ɔpɛni kyerɛm sɛ dambɛ na yɛbɛtena se na ɔman Ghana yɛ akwa ahodoɔ atwa yɛn ho ahyia yi yɛbɛtena se ɛna ɛnwa ahodoɔ ɔmo wɔ yɛn akwa yɛm yɛbɛpam mo nyina firi mu ɛfiri sɛ ɔkyerɛm sɛ nsu ahodoɔ ase Ghana nti yɛbɛtena se dabɛ na yɛbɛnya sika akɔkra nsuo deɛ fira mo no ne nti asɛm a waka ne nyina ne sɛ Ghanafoɔ nyina yɛntae Ocran Nhyiraba Kwadwo n'akyi wɔnom nso ayerɛ ɔmde dua ɔmo ta wɔnom akyi pampan sɛ kwan bi a ɔmɛfa so ɔmo so bɛtua tua no ɔmbɛtua tua Nyankopɔn yɛ adom na Nyankopɔn yɛ adom a na sɛ obi yabrewa sɛ oyi poma kwam na nkakra Nyankopɔn yɛ adom na hene mebusuma yɛ ɔmo de ɛtɔ so tu ɛso pɛ na Ghana mpanin na dankɔ akufo ado wɔmfa ne nansi fam na Ghana sɛ tu antwa deɛ a Ocran Nhyiraba poa na ma ɔmo tu na tuatua na ɔmo so bɛti bi na atumi aboa ma ɔman Ghana galamsey a ɛsɛ wɔ man no ɛto ɛtumi atwa ɔpani a ne dede Henry Kwadwo Boateng agema ne sanfo ntontrofo di nkɔmɔ emu kyerɛ mu nie. Organized labor's call is in the right direction, and the board and non professionals, Institute of Engineering and Technology, and Institution of Engineering, the surveyors, the planners, the architects, we are all in support of the declaration made by the organized labor, and I'll take this opportunity to advise the president to listen to our plea by banning the illegal and the galamsey mining as being requested by the organized labor, because I cannot imagine if these essential institutions, for instance, Ghana Water Company, who have been complaining, electricity company, and other essential institutions going on strike, how will this country be? It is going to be very, very dangerous, and it will not be well for the country. So my plea to the president is to heed to the calls and do the needful. And I also ask other political parties to also be in support for the call. We don't want a situation where a presidential candidate will take advantage of this and make it politics. This is not politics. It's life-threatening issue. Any a woti ye a president at the Institution of Engineering and Technology Ghana. The day at the Henry Kwadwo Boateng. Nene and a woti ye. Yentua ewia pram to break ase bono eso na bomodi ansa wodo adwenkyere no ebehia yen ewo Facebook no eso eye DLFM 106.9 yentua kase bono so akọ yanimu a wopanimpa wono ana oye director Emma Regulations and Planning Emma National Petroleum Authority ne din ede Abbas Ibrahim Tasunti wode ato da kyerem se ye kasai National Petroleum Authority atiese montre so a wo mukitaba ene wodi nsem hu na wo tobew na ne nyina no ene se ye wo oil marketing companies ahodo e wo krom hanomo a enhyehya ahodo a National Petroleum Authority die egu akwam no wo mo empese wo mo de beye adwuma eno nti wo kyerem se ye kasai eyade se oil marketing companies OMCs no dodo no a anampanifo age wo mo license every wo mo nsam every se ye wo regulations enhyehya ahodo a ansa na wo beye adwuma se oil marketing company no na esese watimi amiti sa requirement no ansana empanifo atimi amatumi krata se afede wo so betimi edi hu dwuma ebi nanso wakirem se ye wo bi wo hono a wo bege tumi krata no a no wono ankasa de nepa kwose ne nsam na eniema hodo a ensem fata ebetimi de wo yene abre wo my Ghana no eno nko aho adwuma ana wo moye eno nto wo ekirem se enya de se wo betimi atena se NPF wo ama se bi wo bi ede mrasha ne nsam na ebewi akire no na ensunsuanso bone no akwakwawie wo my Ghana eso eno nti wode to akire mu ese se bi yemfa yensatea eni nkrumankwan sada nso na yemfa prayetea enkum huroye eno nti wode to oil marketing companies ni nyina enim se enkatea baako no asenkwai na bedua kro nso we se bedua sade a wo mo nyina moa se ne be ya se wo ye oil marketing company na wo hunu se wo nua bi won fa mra nya dwuma requirement ne wa meeti wo che donkra bi mu edi ho dwuma na wo yi NPF asotire wo kirem se wo mo so e wo tax force ahodo a wonom eye monitoring eno nti se wo ye oil marketing company na enhyehye no a NPF wo ehwe no wanti me meet na requirement no wanu ho no mu a
wotu me krata said ya hotire nkofo de no sada na wonso de no ye beje free wonsam wo de sansam we nyina etodwa wabra na wone ensamtrofo edi enkomo change our requirements over the time. So there's a lot we do actually over the time, over the period to make sure that these requirements are up to date. So obviously there's more we can do to make sure that the requirements become stringent. If we think there's an influx of marketing companies because the standard is too low, it's something that we have. That's actually one of the things that came out of the price regulation policy review and the assessment we did 2 years ago was how to ensure that we raise the bar a little because there are quite a number of oil marketing companies in the system. And I think even the past 2 years, a number of oil marketing company lines have been revoked because they've not met certain requirements. So that happens. But you also have new ones who come on board because they met requirements. That's something you look at. But I think you also have to get to the point where the industry on its own the system itself can sometimes also fish out these things. So some of these companies, for example, recently we've had discussion with the industry about coming out with credit ratings where if you don't meet certain credit risk, even you will not even naturally be in the business. Because if I'm in the BBC and I have to sell to you and I go and check your credit rating and you are not doing well, I will not be willing to sell to you. Naturally, if companies are not complying with some of these things, the industry on its own will can also enti ebusuani ayeti ye eye wopani ani din ede Abbas Ibrahim Tasunti wono an woye director of regulations and planning ede ma National Petroleum Authority an wode sansem we ato edwa ye to akase bo no so ane ye bo ede awuramu ewo emranim ni ono kura yenso ye mahye badwane a ogina mu ede ma adehye a wonom ewo Madina abato mpesua so Honorable Francis Xavier Sisu wakasa ekirem say abanlo ya pani onu kura yanso ayo swafo na hwe atentere ne so Godfred yabo adame anamo bi otuturu nansem hei aba enya de ya kura o kirem se ne Ghana de hye bi tenase ahunu se nema bi nkoye ni senti wano mpese o ye kire etwempanifo adwende sisu a na se ne opani de ma de ahye ne nsem no ma Ghana Post Service achecheche Ghana de hye a wano ye kire eburubenom ede bi akotu afia se o kirem se sa na mo na Attorney General Godfred yabo adame yetu no o kirem se enya de ekonkan kura Francis Xavier Sosu akase kirem se eya ne ya pa se esi amekese Ghana de hye bia wanam nya boni biada se esi amekese oya kire kakra mo koye yenti Attorney General modern ahye Ghana Post Service kete wache wo makogu afiase a o kirem se sa na motuo na ekoso no eya ne ye pa se Attorney General betu sa na mo no o kirem no se wade tudwa e wo mra Ghana de hye bia wanam koye oya kire ni ba makoma de asamienu wanam kirem se anama waje se ne osoafo no hwe o ma Ghana teten ne so a one ye abanlo ye panin Godfred ye bo adam ye tu no Tietem fa no omofa ho de suonti ono monte ase akura na sane be makoma de asam mienu 32 yi eyo pani a ono ye ezeze oye lawyer ono kura ye activist oye Oliver Becker vamawo okahumpi o kirem se police sahene te ne George Dr. Ekufu Dampare wasama na odi kwagina mremamra ene nadi even so Attorney General Godfred yabo adame wono ma tietem fa ho de su pa every say wono ma tenase ehun se o man Ghana ye na kwaye yani nso atwa ye ho ahia nyina da esai enzo nyina da aye brika bika da ne milonti omoja mama pa wane muntumi ntenase enye hwere mama Ghana yenso nyina da nsenti omukọ akoye oya kira kyese ne democracy hub fo na koye oya kira nanso Attorney General kyerem so mabu mra so ndezi amekese wakyekye wanu makogu afiase afenso Ghana Post Service ohu George Akufu Dampare we police fo nyina sahene wo so ba maden ehya omrante ekete kwakyekye adehye kokogu afiase adehye kyerem za de ba kumpa etwa musuru nyampo ni se emra wachi wanu mu na kamera ho kwan pose agya ka yema mo be no mo nkofie kakra nanso mpenivo tete mfa ho de mo mo be no wa mo kirem se mo ntimi transe go ne ema Ghana akronfo agye o man de aboso amanyofo bi wie o man Ghana sika nanso posifo na Attorney General mo ntimi chi wa mo adehya wanu ye oye kire atwe Ghana mpanifo edeje na mombone a galamsefo tui ade asa wa man Ghana da ache ne de na ma achi honom wanu mo kirem se Attorney General na afin so police sahene Judge Akufu Dampare doctor wanu mayi o man so matete on fa hodie so ade se sem se ye o mo ye pa de senti o mo tiase ma mo fa hodie ne ntiatia so na sa sensem we mo na Honorable Francis Xavier so ekirem se anamo wa Attorney General Godfred yabo adame and afin so o ma Ghana post sahene Dr. Judge Akufu Dampare atu no enyenti o munyan se o ma Ghana de se o munya fumuso biara na momu o mo kira madwen atwe Ghana mpanifo adwen de esi ne ma bia enkoya enti mpanifo mo adwen emra so aisi amekasei adehye akaka sensembe egwa fiese nim emra opinion ne dende Francis Xavier Soso eje mra ne Ghana adehye ensan shofo to nkomo no emu enchire munie. Well, I'm sure that at the appropriate time those evidence will be made available to the court because it was the police who first
disrupted the demonstration. It was the police who disrupted the protest. And if we talk about police disrupting protests here, we are talking about not those isolated issues or incidents that you saw. If you are in a protest and you see an isolated incident happening, you don't use the isolated incident as a basis of disrupting the entire protest and arresting people who perhaps are just standing bystanders and protesting without actually doing anything that you may allege to be a crime. And so the police actually disrupted the activities of the protesters. The court is acting based on the unlawful arrest by the police. We need to interrogate the circumstances under which police arrested all those protesters. You see, there are clear laws that govern arrest. When you have to arrest someone, when the person has not committed any offense and the person is just part of a protest, you would need to tell the person the reason for the arrest. Most of these protesters were never told any reason for which they are being arrested. Any awoti ye mashebe dwania ono ne jiramo edema adeshia wonom ewa Madina abatwa empeswaso hwanawo Francis Xavier Sesu nene ena awoti ye yento awia prem to breka sebo no eso a na yemfiri Madina afi ye body ewuramu ewa sorodam straight ye nyina ba bia ebusuanse Ghana fo nyina beka ye a enche ye kura ama wasofo pani a wono woye odifo na wonna ye kwafarbai ema sorry I find say Glorious Word Power Ministry International metre Reverend Dr. Isaac Owusu-Bempah prophet wode betu da etire mu se wotwadi amponyankro po akwa me obosoro ni asase bo nipa bom ponche ne ntontom atentasua gunanum se kane mampani John Dramani Mahama a na ewotu franka aprese mampani wo NDC dire mu no wosofo Isaac Owusu-Bempah nkom se ni pie ya na wotire mu se nyankopon se NDC ebedi nkunim ama kane mampani John Dramani Mahama wasa befro abanya no ese president na wotirem se de nyankopon buafu MPP fo no enya bufu kotoa na nkom se ne ba ya ne Ghana fo nyina edi hu abobo pa ene nkwada ebom motom empani so ebom na nkokomu a ne nyina no ene se osofo Isaac Owusu-Bempah the nation prophet was nkomo se mampani ekufo do be win 2016 ana wan win enu nti obi a waye bi da se bi mpani se ma ne mo opiafo na emom enya me abiodi a ene na kire se nyankopon akade a kane mampani John Dramani Mahama piao ene Ghana fo nsem a omkan ya no na yeda so de ya wosofo ba konso atwiniti oyodifo wono so na ye general overseer Emma New World Ministries International ewo Cape Coast ewo mfimfire mantemu ne din the prophet Eric Kwakutawia ye fe ne se odifo tawia sa ne ebone mrane wode ato dwa tirem se enkom hye no a wosofo Isaac Owusu-Bempah de ba ye no se nya bribe no akwaje ewo NDC fo ho no mu a de aka no eyakutua bi ninsa mo kan nyina so yenka asem ensa yachi emeka se nyame se no o kan wi a wawi ti nyame se papa no ntena akonwa no so biewa unni kwan so sa atwa ho beka kire Ghana for se nyankopon asan de akonwa na ama no entisa iti meme kire mu se nya adamude na waje a de beka sha because nyame o ka asem a waka nti Owusu-Bempah ne asofo mu kohyia wo nyina omo nsem o mo kan na eni nyina so na me ka sisu dua se John Dramani Mahama ye ex-president obelusu 2024 about 7 December no Dr. Mahmoud Bawumia ebe wini abano hands down yenko run off bia ye beto abano esoma bibia ye kama menyina so no say ye be di bronya 2023 December no mehu say John Dramani Mahama nyame ade na sa abaw ebiu but along the line no this year ya nyama sa asesa na election no aya na BBC wom ba menim sunsumu de MPP fo aya amanyama asesa iti me hu se nyama sesa bebre a na Mahama anima ewo spiritual no ye delete every ho e say nipa na anima wo so obedi president Dr. Mahmoud Bawumia akonya no me mfe ni agro enya de ye didi agro iti yewra Mahama me metunu fo se obetima apre but e she ni tirim so obedi president a ono ani krom sa northern region oya list mistake aya 4 seat pen obenya iti omo nse no so ana opese obedi akonya no so a na onye sunsumu nyama yi ansana wetima na adwen so baba se bra meti hayi ni dia mehu de oni chance was akonya we hu bio ye ewurade krom ha se bedwo nyame nenim ebusua na wosofo no si ya no ana wosade tato na wo kire bu se de Owusu-Bempah ye ni nyina no hu no ba bi efiri ana ye si efiri hefa ana wose nansan MPP fo no tutu bi mane wosofo Owusu-Bempah enunti na wahye dade ho ya o etwa U10
say enkoko tiko a wabeka asem foforo no na one day waka ne play say yaw pains ana nam so a wosofo Isaac Osubempa wode abehye nkomo a wo kire say Mahama ana bewini no yaw ene neglect ya MPP for neglect no eno ntia MPP mpenyifo no eti modern de omo ya de pa reason is say uye adwuma mo omo na wase che am say no ho yaw na mo Osubempa de yesa media mehunu no Osubempa wa boa me amete say 2016 2017 penyi bi koka kire Nana Addo Dankwa Akufo-Addo say sofo bi o Cape Coast ye fe no di for teria wa boa ye brem range over ye ba na me won kra ye adwuma mo bi sa ka no besi ne omo kwa aba no menzanka it is a mesumi ye obi a me campaign against omo nti omo team odi na de toso bi o MPP communicators no omo nya de because last month me kokro bi ye fe ompo ho me koto agenda 11 no the way I me koto say sa nyama na omo si Nana Addo mfa asombo fom ba me am de mani ahu bebre eno na ma make as a communicators no omo ya bonzamfo omo muo Nana Addo adwuma no mpushi ma ye nte dia papa no waye memo omo twen ama papa na afiri so ansa na ma beka say Nana Addo Dankwa Akufo-Addo wa ya de wa be yes abia nyam betua oka bra wo hoi ene ye mo ndwuma na waye no ho ewuro memfa asomdwe emra ye nyina ye ewurade enti abusuani ayeti yi eye wosofo a ne din ade prophet Eric Kwaku Tawia ye bone mane wo Cape Coast se odifo Tawia no wo kire se wosofo Isaac Osubempa wadi bibi de waje adi enti na wo kan ye wo kekan na Kwadwo papa yi kasa no wonim kan yesu enim tie o okome nim sofo na ye indecisive wa contradicting ho bebre omo pese omo kire se Nyankopon no kra na owo soro no ntumi nwene ma ne ho every say o se Nyankopon yi kire no so o mampenda da John Dramani Mahama last year no hu so obedi nkunim afi ba ya no we say hu se obedi nkuguo Osubempa so be kan se o mampenda da John Dramani Mahama no president de o ni bio ana ne wono so adan so beka enti mo no what we mo na mo ya manyofo mo nya sofo oh yes me hu ni se o mo ya manyofo o mo no mafuru ene pesika ne do sofo obi ada o hye abato ho nkom o maga na mu no o ya manyoni na furu ene odi pesika na o nya sofo asem bia wo kan ye se wokoye adwuma bi edema MPP fo bi na omo brand Range Rover wi akire ne nsa nkaka no osofo se MPP fo ye rally a wo na agbo canopy ma wo mu ana o ma yin suria oh mi si ade bi wo ho no mu a wo se koye adwuma edema MPP fo mpacha wo na amante canopy ma MPP fo ana wo se vu nsuo na me kire wo se eye o ma fu na o mo de nam omo ya manyofo ya mo kire no Ghana osofo obi obehye abato ho nkom no oya trofo oya manyoni openafuru bibi na wope seba mu pe onim se de tie bia manyoku okwo no ba hwe na kira kwan amfa na pe ne ba bia kwhye se obi kwhye nkom ache sunyan sade wo se abato no osimesi wo ya nwini a ye nhye na America otu okrom ano ye hu na kira kwan bio isi anai ade no se Mahama enwini afede o sese wo yere ne ho ya sunsun mu adwuma ebedane okwan abato sunsun adwuma ben ana de kwato abawo won kopra konfo dem Debi aba ne yekoto de kokromoti kofi e na ekwatima ma obi sunsun adwuma na ye de ye hia Mahama won kotwa abonsanfo no ponso ana ya bre azofo me ya bre won kroma okwe ya bre won mati members omudo omachi no mma madwun omani na ho ye pa no mo scam wo mo we up attention up attention because Osubempa Nyankopon nkasa na ne na no na ade ne Nyankopon kan say onso we ya kiro last year this year Nyankopon asesem e de ne yehu Nyankopon ya editor in chief of the Ghana election prophecies also for attention o man na me so for penny medwa o mpa medwa o esia so for obi a obehya abato ho nkom no na ni mre so opese odi nyame achi odi nafu ne nam ekom de no na ekom ne de no nya hwe obo a kom kaze we ti aso koye adwuma ma MPP fo se krado adane communicator yemo aniema ho dawura nsa ni Nyankopon kasa fa ho ne dawura wabo akoma yemfi wo mo yenko yanim bia wo koche nso o rallies ne ne ehunu na okotwe canopy no ye gira we so adan ye ho aba apaken atena se sports is up next DL News. Ebusia na we mayansama wa ha ensama wa kwa bamfamra DL
ohani nsia echiri ponkron kasa fidie so emre wiedu sa agudie mu mrante yesin kunya na agudie mu nsama wodo ayaboabo no na wie ye gebre ne ye de besomo Ghana nsamwa enkrofon kroso de account ne editie se wote Facebook for no so ne edi hwe se mo hwe no ena ebusuan ye nso ne edi kasa ye ka no ena yaboabo no na wie ye be sane mu ade agufam ede amamo me amede agudie mu nsam na de ba dia meje so no ayensu ano de hye Apakan GH the blessed kin yanshase emfam fi yendie masana bribia me ye no Ghana mrante si akan ewa manone no yemfa omowonsam emfa nsomo dia UEFA Champions League 2024-2025 season no na otwe na match day 2 no etodwa na AS Monaco ani bobo ko FN Dynamo Zagreb ekotie obi a hye ne yonko ekamienu on the day no Black Stars of Ghana defender your friend Mohamed Salisu o shego ewo sa game no ani je samne say UEFA Champions League match day 2 team of the week no and am go na branten share and money more than the no Mohamed Salisu etume piemu ewo UEFA Champions League match day 2 of the week nima eye ni jesama ye de won koma twetwe e de amount endra Europa League nenso match day 2 game no ebi etodwa na bobo kwa ye friend Athletic Club Bilbao omotna fie echi AZ Akma a omufie omaya ye friend Holland e bom ekamienu a AZ Akma entmente eni jesama eni se Black Stars of Ghana striker ye friend Inaki Williams no ono ena oshe first goal no eri ma bobo kwa ye friend Athletic Club Bilbao 72nd minute and a brantia ye friend Inaki Williams etuminya sago na ye de won some area na Inaki Williams in the last 6 game for Bobo Kwa ye friend Athletic Club Bilbao no say one shot or ya assist in the last 6 game for Athletic Club Bilbao no Inaki Williams actually 2 goals I have 4 assists that means we're involving in 6 goals in the last 6 games ye hwe nim sende Otuado Everton Sadia friend na Oba Blasters nso someone mono etumi epiemu a won sam no na me player na saye na de ni biem Europa League na no bobo kwa ye friend IFF Borg omotna fi e Sweden echi AS Roma omufi Italy ebo me kaba kwa omentmante na that's my man, that's my player ye friend Michael Bedu Ghana midfielder no abrante saye na de ni biem on the 44th minute and bobo kwa ye friend IFF Borg omunya penalty and Michael Bedu echi penalty ni to corner chi baku mienu miensa epeja bono edito atenam edema bobo kwa ye friend IFF Borg on the 44th minute mede wonsam edi atoanim na this season abrante friend Michael Bedu no all from brutal Europa League no from qualifications ebabesi inde no match day 2 ayabo e group stage no 10 games na branch na ball was 4 goals I 3 assists so that means Michael Bedu in the Europa League this season no were involving in 7 goals in 10 games now yanko Sweden League no wabought 24 goals and 24 games as a midfielder 10 goals and a washer and a wire 4 assists and he was Sweden League no 14 goals involvement in 24 goals in all competition no who put it Michael Bedu the numbers need together 34 games and a wabble was 14 goals I 7 assists were involving in 21 goals in 34 games this season in all competition for Bobo Kwa ye film IFF Boga ne mon else brutal we no midfielder onya attacker onya striker now so goals ni assists no ba na ba intine Otuado enemy squad no senidin MPM na your question bebira ye be so Otuado kwan bia so say Michael Bedu etuminya Blasters call up ni bi na ono so be kire ni obetumaye ye don some edi atoanim na Black Stars of Ghana defender your friend Gideon Mensah was signed 1-year contract extension edi ama French Ligue 1 side you from AJ Oze into Otna AJ Oze until June 2026 eno ya brantia your friend Gideon Mensah ne won some no mede amount mempiemu e the senior national soccer team the Black Stars of Ghana kache na unim say on the 11th day of October
2024, which is in Nana Wakra Sports Stadium, a boy you know Naya Ampaya Bega, the Black Stars of Ghana, and in Sudan, and a day AFCON 2025 qualifies third game, our Group F, Eddie Bwani, na in there, a boy area don Krukain, what GFA conference room, headquarters in Kaya, Otuado, and Nemi Squadra, or the Babasa double header no, against Omaya friend Sudana, your chance players no, in for nebe PPM as usual, Kudus Ebeba, Jordan Ayu Beba, Inakinum Ebeba, Nia things likely, say me player no, Michael Bedu, Omunina ebe to me PPM or na Omon so to my bechomo Babra, ye the one some animal, na sa game na bekoso, Nyami Aduma Nana or train, 11th our class post stadium no, and penny 4 edit ticket no, a boa whatever 20 and 1 cent some no, Omodi Ababonte, according to penny 4 no, almost a popular stand, Rombaji 30 Ghana cedis, Center Line, Ombaji 50, VIP rings, Ombaji 100 Ghana cedis, and a VIP upper no, Ombaji 150 Ghana cedi. Now, pesa auto ticket nibia, website no, www.ghanastadium.com. And a short code no obedale *711#. Now where to me to ticket no na na otwe yeshemu ewa class post stadium na ya kotwimeko e de aye omaya ya friend Sudan wa ya de won some ediamon na center referee a obabedi sa give ndra mede to when me repeat emfama wa ya friend Patrice Melanza a ofi Mauritius ono and obabedi sa give na ya de won some edia to when Dr. Randy Abe aka the champ GFA ESCO member oyen centrani sanso na Bobo Kwefren Heart of Lions onwana in the order no ototo nyama or see in the no Accra Sports Stadium no CAF approval say fambo game na eba so between Sudan no na say in the next games no ye betimi abo Accra Sports Stadium ne de adwuma kakra wo say yetumi ya say adwuma ne de going forward no ye betimi abo yen games no ewo Accra Sports Stadium Dr. Randy Abe aka the champ nen somebody atudwa no a ye de amount Ghana Premier League match day 5 and the one game Ewo University of Ghana Stadium, Accra House of Folk, any Adriana Football Club, and Edibweni, 6 p.m. Ghana time, and as a big game, no, it me a basso. Now, House of Folk, any Adriana Stars, and now Adriana Football Club. On my last 4 games, fear has atna. Any Adriana Abono, Kamia Sanyaman Shadam Farmer Hasa. Now in 2020-21 season, had Adriana Football Club 2-0. From there now 2021-2022 no, Omo Bo 1-1. And now friends no 2022-2023 no, Adriana Ebeshe House of Folk 2-0. And last season no, Adriana Ebeshe Bobokwa, your friend House of Folk Ekabakwa, Omo Entmante, Enti House of Folk, Omo last 4 games Omo Bo Fie against Adriana Football Club no, Omo Rini Bakon, and Adriana Rini no, and a Bako Aya draw. And then almost side the boy near Yasha near Bepim, I had one some at the amount and so Ghana Premier League no, match day 5 no, and the Sana Mekan has any Adriana Bebo, Nyami Adumochna, Mediama, any Heart of Lions, Ebebo 6 p.m. Kwesiadano, Asante Kotoko. Any Bobo Kwa, your friend Accra Lions, Ebebo, Kara United, any FC Samates, Ebebo, in Swatema, any Legon Cities, Bebo, Baby, any Ghost Stars, any Bechum United, Bebo, Brekumi Chelsea, any Young Apostles, Bebo, now Dreams FC, any Nations FC, Abo, and our friends on Vision FC, any Basicoli Stars, Ebebo, games winning, no, Kwesiada 3 p.m. and I able to me Abaswa, and one answer, no, now games on Yababa TV, no, Senate, and there, Heart of Folk, any Adriana Football Club, no, Alpha TV, Metro TV, to any original EBE, Nyami Admocha, Mediama, any Heart of Lions 6 p.m. no, Globe TV EBE, Kwesiada, Asante Kotoko, any Accra Lions 3 p.m. no, Globe TV EBE, and our friends who Kwesiada Nano, Bobo Kwefren Vision FC, any Basicoli Stars no, 3 p.m. no, Alpha TV, Metro TV, Netu any original TV EBE, Yade and one some Ediamao, Nyami Adomina Numere Ba, in the no Division 1 fixtures no, Yade Ebemao, Young Ram Ewamanone, not Young Fahon some kakra, and fan 2 animudia, and draw UEFA Europa League no, match day 2 no, results ni be to Toga, so Bryson results outdoor, et me APPMOA, and Yasam Kito Enyabote, Nayamfa and draw games ne Pimono, results no, and fan 2 animudia, say and a cocoye, Bobo Kwa, ye from Lazio and draw, Omotna Fie, Eshe Ekane 9, Emma OJC Nis, et me Etimubacom, Slavia Pra 1, Ayas 1, Real Sociedad 1, Anderlecht 2, Olympiacos 3, SC Braga 0, Maccabi Tel Aviv 0, Midtjylland 2, Ferencvaros 1, Tottenham Hotspur 2,
Kwarabak Air 1, Mambo FF2, Bobo Kwefeni TJ Hofiam 2, Dynamo Kiev 0, RFS 2, Galatasaray 2, FC Porto 3, Manchester United 3, Rangers 1, Olympic Lyon 4, Power Thessaloniki 0, FCSB 1, Victoria Pleasant 0, Ludogret Razgrad 0, Union St. Geroy 0, Bodo Glimt 0, Athletic Club Bilbao 2, AZ Akma 0, FC 21, Fenerbahce 1, Besiktas 1, Eintracht Frankfurt 3, and IFF Bog 1, AS Roma 0. Uramo ewo Europa League ni table no after match day 2 Lazio Edikan almost 6 points. Lyon etos mieno almost was 6 points. Tottenham Hotspur etos miensa almost was 6 points. Ewa team saka ni nyina no almost to so a draw so over Facebook ube full table no ewo yemremo ewo conference league no na otwi match day 1 no result send ekwaye no yem fama dia more day 3 Lani 0 Ligia Warsaw 1 Real Betis 0 FC Haidiam 2 Olympia 1 Omonia Nicosia 4 Bobo kwa yefen Vikinga R 0 Astana Patrick Chumes in the former team no omo shebakwa TSC omo entmante Cycle Bruch 6 St Gallen Ayo 2 Entindra Lawrence Atizigi or da pomo de ma St Gallen eje kano polopoli ensia e de ehye no Dynamo Mens 1 Heart of Middleton 2 and offense Urema Noah 2 Mrada Boleslav 0 Chelsea 4, Ghent 2, and a Copenhagen 1, George Lonia, and so 2, and a Fiorentina 2, the New Stars 0, Lask 2, Jackson 2, and a Shamrock Rovers 1, Apua Nicosia 1, Lugano 3, Helsinki 0, Petrocup 1, Pafos FC 4, Borak 1, Panathinaikos 1. Omo table no so say ena etie Bobokwa yefreno Cycle Bruch Omerican 3 points. Dynamo ana Omonia Nikose rather. Omo toso mi no more 3 points. Ena Pafos and so 3 pointer. Teams na kan to so bebre ntino yentumi emfa ni nyina emfa ma. Na sorry so no ene uram our top 5 major leagues in Europe. Matches ebeba so yemfa no sorry so dia wo Spanish La Liga no ewo ma ye friend Spain no about 7 p.m. Leganes ene Valencia edi babani ena friend so German Bundesliga no about 6:30 Osberg ene Borussia Mönchengladbach omodi ebebo ni Italy no about 4:30 Napoli ene Como ebebo na 6:45 no Hellas Verona omone Venezia bo wo French Ligue 1 France no about 6:45 Olympique Marseille omone Angers edi babani na ebusu ayegina we so na agudie mu nsem na yede besomo no yede asi enti ehwo ensem no ebusua mi amede agudie mu nsem na yede ba dia meje so no ayensu ano de hye Upper Kanjiech the Blessed King na Isaka wose wa shaima wabi mu awtie na 49 nana wose wo ke no wabi mu ku ha obi atie 49 yencha ebusua Okogyeabour Nhyiraba preche ni asore so yentwa so emfiri hanom na kasebo no so yemfa emra na wieye yedatiefo ne ahwefo nyina ase na Albert Gaku yedase ene abro ene kro no apesa ogbo no Facebook yi so yedase pa wate aha na obedi dwa Ghana fo wonni didwa nko an sempa oya azanfo ni bia ana Vida Katara ana waseni osuru dem na emum sofo no hu ne won kan kire no Ibrahim Garba Kenya edifrikofo dua wa yoko yedase no message pa yedase keke nsu difrika so yedase Robert Gameli wo message we beka ho asem anwumre wasi easy for disqualify no na no beka ho asem anwumre odo nsu difrita ma no de ba ye Thomas Ayim yedase ana John Baba Mustafa Sogi ewo Manes Royal Hotel Cape Coast ana wasi ni osu no dem na watchia Uncle Nap ewo France ana Cecilia Akwanten ewo Tema bedi akon yadase Action Boy ATM wasi news no dem yadase papa ana Richard Awaya ana wasi nyankopon wonsira news team no news no dem papa nso yadase messages no do so brena so yentimi emfa na nyina anwumre ye ba ye beti agu fam Kwadwo oko yanko we de birthday ba ko bia kame so kuma maintain temfiri wana efiri mi amadan fo ba ko Francis Papa Kumsin oye adwuma e wo TV Africa na osi we ya woda kese odema Alfred Kwache Mafo Tatiana eye Melito
Alfred Kwache Mafo Tatiana eye Melito o se wo chia na woda wase pa se na ye wa woda eye nipa dodo se din no aboy ba kofo din o Jesus ma mentimu biu Alfred Kwache Mafo Tatiana Melito ba kofo din okay aha on that Facebook so no ho so efe pa trache ni ho efe pa entina ne din do so no Francis Papa Kumsin o se ene eye wa woda no twede yampo nyankopon o mana mo konkran adom no empejao emfiri adom kwa adom be ma wode Tatiana woyi 94 na wada Tatia enti Okogyeabour Tatia nso ye aunt Okogyeabour o se on pese wo be ye Tatiana no free hot that's right aha anti we dey papa Kumsin se wo chiao o mo awoda packers nyankopon fo so na hobambo ento so no empejao free adom kwa adom free se we hunu se wo ye obi a wo penasem wo do no afinso afutu adema no Ebwana panti we dey happy birthday enko enfama Alfred Kwache Mafo Tatiana Melito Efri Papa Francis Kumsina we adwuma wo TV Africa mo yadana se pa enti kase ne ade asi na Kwadwo na adwo eba yeah ne mo no wato e chef fridge ni mti yapon me pacho menka obiem the next reminder be mojasem mate because no said na ni asia bra na nani abre wo so no ko ana wan fa menkra na ma Kwadwo Sammy memo no nam se na nya botre emo no ye beto etu obetwa ne ya wo de se wo ni kura no a toma me ne Kwadwo Sammy ekofitela ni eni mate ene meto wa chepre ntina na adwuma de no na me ye no nti woton so a na se wo kwa hememu anu aka me akenka fo mienu medin e de gangster cat ya mite nkura wo Okogyeabour Ocran mene takura de Kwadwo krom twabe we de hye Nhyiraba Kwadwo Sammy B yes also aka 63 days to elections let's give peace a chance